Divan rojên dawî de nirxên keskahiyên li bazaran zêde bûye. Becan, xiyar, pîvaz û gelek sebzeyên rojane li ser sifreyan tên danîn niha bi nirxên bilind tên firotin. Li Qamişlo jî mîna bajarên din ev rewşebûye sedema nerazîbûna welatiyan. هذا سوق بهانه وسوق تسعيره هر كسكيل جور كيفا ويا يعني رقابة تنية وسعر بكيفا وايا ويما كيفا وايا بجنب كيفا مية أسعار الجور كيفا خدين وشخوج ما تصيرن وأمتى تخسرن هي صد حزار هي وهي تصدها حزار هي وهي متصدي درمانة ذكرن ومن خوشن ويعني نوكهبه Li aliyê din firoşkar dibêjin ku sedema vê bihabûnê tenê bazar nîne. Firoşkar jî sedemê bihabûnê bi nirxên sotemenî, veguhestin û gumrukan bilind bûye vegirê didin. افاناش جربتين مثلا على الساحل ده انا سكني ناين يعني فترات خوش ناين وانا وقت بعد جان عليه معبرتي مشكي بابونتي سر اوج معبرتي بابوني وكريجي بهاي يعني كريا حياه بجي بيدك مصروفي هي بس مصروفي هي يعني اوج سر معزوتي كريا سياريه سر معبرتي مصروف دخون Aborînas jî dibêjin eger kontrol û rêxistin li bazaran neyêkirin, dibe ku nirx di rojên bê de zêdetir bilind bibe. Di çarçoveya peymana 29 Çileyê de dergehên sînorî û sûtemenî ketin bin kontrola hikûmeta Demkî ya Şamê de. Şam jî bi zêdekirina gumrukan û bilindkirina nirxên sotemenî rewşa aboriya civakê li xwesir dike. Di navbera gazincên welatiyan û daxwazên firoşkaran de pirsagiraniya jiyanê hîn jî li pêşiya gel dimîne.